Hello everybody, how are you? I greet all of you. I'm not going to be here for too long, and I want this video to be watched by many people in Juba as much as possible. So, and I understand that people in Juba don't like music. They like to hear the message right away because the phone bundles are extremely expensive and they're not affordable for everybody. So therefore, I'm going to make this video quick as possible and get to the point. But the problem is I have so much information to cover, so I'm not sure how long it's going to take me, but I'm going to go ahead anyway. So, and I'm going to proceed in Tongmonjang, of course, and I apologize in advance, even though it says, hello, people of South Sudan. So we kai we dai ben we ga chakamot ko ya nyar bak shodian ba lo share lenian war we lu ga share a char we gain ba pek twing la e war we jan ne ne choga deal bi kai maayanin big ping ku bi ngeje ngo chili na pare ke chulwel regarding meeting in July la awal marra panchol Juba fi tarikh mid madinga wil panchol Juba ku bi meeting bi jaloy fi Century Garden local venue thin yating kayen ena lu share ache war wi janin ba chwatwen la e war wi janin bayat Janino Gubi Mid Madinga will big ping Kachilina Pare Kachilwell regarding the speeches Kachikagam, a jam canage. Kajuapa. The first thing we balwela congratulations. Congratulations to Madinga Wolfi Juba. Finally, they were able to be hotel be by Yerich, could be hall be by Yerich, Chiman community cock. Wuna ba nyuch once a year could be in jam could be one bigger well by have to be well. So this is the first time bugating a journey mat. So I just get a little bit to watch all were mad couple of by jigging social media to watch all were mad. This was the first time Bijabat fi Juba, and of course the first time is the Mbira Cholo Bear. Be in a bench in a conference in a loy. Kumat kan himtene ben da kana wol mara buga ja tinga mat second time en ki ja ba ting matin chi graduates association chi ke event da ba loy heading elwel fostering in the unity fostering unity fostering unity in the digital age. Fostering unity in the digital age, digital age. Here you go. Energy gloy, chimid madinga ulchi loy, ajarano ke bigan imbe mat, kubiting and big loy, fostering mean encouraging, whatever it is, and then in the digital age. So ajumat ajambiting bigan imbe wala here. Big thing will be low, big madinga will be doing. Da our marra. Being in madinga will begin in Jamat. Could be buying Kenaban Big Ben, could be Siasim Kenaban Big Ben, could be businessman Kenaban Big Ben, our marra, Bukai did Kenaban Big Ben, began in Jabat, could be Jajam, KK community Mutwahida. While like a Benaman, could you know when a die cake, could you know Bapung? Could be dead. وغريب عليك بنمن كقلوي فوكس مشاكل السوشيال ميديا وأنا كجوج لبقى تيدا ولا جوج يعني fostering in unity رادة مهم يجين إيكو ويج ساعتين كجيمي جنوين بقى لوي unite كدي بقى يرو دام كدي and then in the digital age of course media Aja will affected. Ogben die in the last year. The key media, the will affected them. So it is of course very important. Any generation jadid bului ta'amal kadi kega kedan kega media. So kag bana chukating ko jama kibela ten bi jamatin. Jama jiba koila kaya jiba jam wil kola ka jam wang jam chino chuko chinanum. Yeah, but I got here, which I can spend. Meeting can Jaga Gelton will lay in a conference, can Jaga Gelton woman. In which I want.
أول حاجة إنوت إنجوا وجوبا ويت كويكا social media كلا كجامج ku development zatu ku unity yelwela fostering in unity ku ja development aka kala yami aka ka yili na pare ku ja wadu madinga wula hilat ko we kikan rom asasen da wal marra baga rom yani this is our marra be madinga wul be no jamat fi juba ku be siyasin kun ba ngin ja rom ke ku be businessman kun ba ngin ja rom ke gwa ja cholo no baga jam ka woni do to ke chwadil ka chiri chok ku ja ka chiri ne sudara chiri yak ka te wan ne mit be ja di de ke watin ka ko gala kala chwero ko kala we da ko kala gwir furas ka ga liu getting so what is the way forward chimanchi Hussein Abdul Bagi Chenalwel ku ja ran cho deng jol ngadia deng gadang jol ngadia former chief of staff deng wol okay so kage buka jamage getting mustaqbal madinga wul ku ja mid madinga wul fi social media ku mid madinga wul fi wul ku ja mid madinga wul fi juba kaga bana ka mafru ba ga jami and unfortunately aka kala jami wa ka social media kala ka jami so cut the story short kadayan dagin wi balwela jamran chol السمسار المعروف الحرامي المعروف الحرامي السمساري المعروف ranchol ayin duang speech de ma bedungnom okay speech ayin duang na bedungnom so we kai kang tam te tino kin ba den tam ku ping ba yenen ku ping ayin dang aji chol bu jam ale jam men I think jam de cha ping ale jam men kalelwel ku lelien le ya na ji video right called single D. Maga the reference between Simon D kuya single D. Leya na yin jam single D kuya ping. Kuya wali na break jabe yuk. Ba yuk ne ran called single D kaka lina break ka du kanim. Ele kaka lina break ka du kanim. Imagine. Kayan ku balwe wek bay. Ene tene madinga wil. Ene tene ke kay wil tene kaken jam ye lo wil wil ala baden ka wet kamar bu ci yuk ala bi jam bu lo ngan ala ka ci yuk ne tet ci yuk ci jam ku janu ma jam ci yuk we ge wak junub wala jam na jam we ga dil we ge ci ga dil rie wak junub wala we go jam ci ga dil kawe ku balagwe lakin 2026 jama ngan ku jama wel chal ke kaj panchol madinga wil ci pingtem ko heting we gerie wa junub wala we ke chuga dil de gen dat ke ken muhim lenu jam nun ken ayu we rut master fit to sibu nu junubin istafadu kalam kunna wala la kayan ku balag al samsar al harami al ma'ruf ran chola yinduang banya yinduang nan chol lina parek rin jaye ko chol ya nan chol lina parek ku yana tik ajalo lina parek len kaka lina parek dukanim banya yinduang na jama gwal jami ara kakan jam samsara jam che mawzun jam che munasak ina jama na kakan lina parek. First of all, in la kulolu samsar kulo koy kuriyedi nyen bay kulele rancho lina parek la kaka ke gachi single di gachi ka dumni barada kwa gama dinga wil yin barada kwa gama dinga wil ku chi hagiga chilwel. First of all, ya ninja lu criticize a few years ago kulo yin criticize a few months ago kurara anjol ayundong ebo fruit biya do mahkamay lene ayundong tayarat ke chikalo anak Junuba Sudan. Ayundong need to be held accountable le junubin ke to tayarat ke yich acha ayundong ene le biya ngen junub to le ka de gu junub le ka de we wike ayundong be lazim be kanunum eke chale gini ke yini acha lele yen
chuar ki chol chuer ken ache ken ta ka gup chi ka to je che zel ko che lotion chuar angi ke yinga chuar chi dia yin duang kai ga juwe junub ka chi ka kwal we no men bi le gal ga wi bi ka ngan to imagine ene ke joy la ben be kan ke ikat ko le yen ran chol Simon D la ka wil lina pare ka ka du kanin ku chi le lina pare la ka chala ku chi le lina pare ka jalo criticize ka yin jalu criticize ka community a will in lu criticize ka individual in lu criticize ka muk ghurfa tijariya ku yan ajira na ja yo ko le lina pare le ye da will wari chi de na ken ka chu ngai ka yo ko jola will ke banne ka ye wonje nimba getting lakini ba wari no yen e wari chi ka ke giting ene reason why ku ka ke gwala ka ta ga ja ting man kayan ku ju will a cha goy dan maruf jol wal da kong jam ko luan ku le ye na madinga wula ka chap ko mu ga ni mial mading has fought for this country aka cha ko mu ga ni mial ko pal ko wula atmir ku benum minu yen e manatmer ayeto mon jang le dio da bo ko roliet ko chi mana chi roliet already ake manatmer ko no mabab ko kong be ko jam ko ene secretary ene secretary of UPA ko ene mu external affairs malonga wan ko cho banalat lo wo gatmir ku benum inu yen atmer e manatmer nen ko chi mana chi diot ko roliet wala benen jin pal bi nyemen ka ja jam e ka din ma dinga wul men ke agoy jam ran chi di jol ngadi ambassador garang denga gor bagay jam tem jam che mozun kayan kuy balawe ki before kana doen kuy bakang bebe awal haja kuy balagin le yiran chol ayen duang chala lu criticize for a very long time leno first of all ko ke hukuma kir mayadid ka kachidin ni na yene duang kayin ci kong lu fi ghurfa tijariya wala umrak tahlam bi haja ismu ghurfa tijariya khalis lakin wala panjari hak ene kiwa ga bentin kan tati leno yin duang kira wal haja da ana shuf tarikh ga wal haja ayen duang da ana shuf tarikh ku ba junub kadi awal haja na manto khartum yin ajama jalo yin businessman e do no nin way way tin kan e do no nin ka madasha ko jamris mit kuna dia ka chamo mit ma dinga wul e do no jin dukan kan ay way tin dukan cha ngan to bin madasha bin na ko moy tin de dukan madasha cha kan ngan to gani sa gishra cha dukan ngan tin sug libya cha dukan ngan tin suga shabi cha dukan ngan tin suga al-arabi ayi suga fringi e ngu ja kan ay way tin nin ajambi jabana choli yin businessman ayundo mris bab again kan ay way madasha jolongi mit kuna dia ka jam again inki kan nu specialized din ko kan ay way zato ku jola benedin gulele gali ni businessman awal haje ta kuta ragil samsar okay o way kotat ku kotat zari ke yin ka ja ay way hata yini ya samsar ta funus baina ku beranen muk kawta al-asli inki la nyaay tin hukuma kan aye ga bay fi tansiq kaka yir ke junub kaka yir ke wilayat ku ba ku yuk rantin ko waje ga way ku jo jalenin bala wi rana ko ka be waj ku je yi ku dun tina ka kene yi jol ke businessman ken aje ni jol ke businessman okay eta kuta ragil samsar yati ajin de jin made cha kan ay we dina jin jimris kan ay dina jin jin combo awan kai sa ga kan ay we awa loke ko hukuma ku don min chwe dun in maruf din ken ka jin yal fi tayara bita cargo bijot bidel junub
ku ba ku dom kir mayadin ku luyin tawali ku yigin chol ngudi contracts ku luyin kay businessman harami درجة أولى سمسار درجة أولى حياته كله وسخ حياته كله كي واحد سمساري واحد حرامي واحد ولا عندك جول مبدأ في سياسة ولا عندك مبدأ أصلا في تجارة أوكي ولا يبقى جنوب من كبا كوي كودام كير ما يدين كبنو إنت كوتا شنو كأنه جاكورين محترف دين جورين محترف دين وبارين طوالي كي يكاد bakuluyin bakuluyin kwena karwan ka din ku jen ka lo Faransa ko lo Russia ko lo Sudan ku jen ka tayara na ko wake Russia tayara ke kala wake ne bana tayara tim ko yor ketin ko lo Faransa ka tim tong jam wala lammi fi tong Arab wala lammi fi ay lugha tani rajil samsar sakit akin tong lammi din لكن ريال نين مامدين لقى الولا كاكين جوار لا كاكين جوار ريال نين بس ريال نين مامدين إكاد طيار كونوان إكاي ويت جنوبين كادي كجاكا جانو غنين رم تايجين أرم يانا كوين كي أن كواين كان جنين وكا يان كواين كان جنين وكا كويس en hija ba jol modile yine rajul amal u businessman ko ngadi ku jen ka we junu kwal kek kwale yi ubi lui whole account mol matin kana kat ka din ko lor ko jen ka mahkama la ko ngany fi East Africa la ko ngany mahkama fi East Africa ku lelen ci junu ba Sudan ka ca ngany tok $1 million la ka yi ka yin ku yin ba tayara cargo ena biyin Sudan bi ba junu we joka la yok to no we win ka junubin ka yingan to kai ka jaka nok zatu achiran leo malela achiran chapuk ku tayarat ku ache tayarat de mukayif ache tayarat de oxygen ache tayarat de brashot ache tayarat de safety ache tayarat mafruḍ no big humans bikanyai keti okay ka lein ka tin batayara baka be bi junubin bika jate bak di jol junub bagya chamit bag junub bagya chamit kuda ki nyiriel za do alwele we ga ti ke ko wakat le we ka ngan to East Africa we ko jakai wan chol ngadi Africa kong dai ba junub ja chamit ja won kin gita woni ga ga le ga kin ali ja we ka chul ga ba ka la mi bi la ber buka lu extended fi China kujakela bani degen ko lele yena lina pare kala ka kailat idatin man jog jamrat fi social media idatin e mu ci lele yena ba degen in this event because lina pare ka chalo criticize kayin first of all e wade kir mayadit en mubai and second of all e wade no kene pan chamich lakini ache kia kayina yindwang you will never open your mouth kati kayini ke tong kangam awal haja yin mading jaja ben yara kul kono ane leka mit mading tujar leka no fi bor enchi ngi jalu welten wal gharib no kene you department ka ken kayiran got fa tijariya enki jam tongur kana ngam you didn't say anything ايه كنا شنو جام يمكن جام ولا عرضتا ولا جاي نشوف ذا ميندي كميت ما دينك جا كانوا في بور كوات تجار برضو ايه كنا جامتن نو يمكن جامتن كبير ما تينو كنا جا ولا أول ولا يا حاجة ونيجي إنه يران جو لينا بريكا يبين في social media this is the reason why you came كجوا عليه قال لينا بريكا كجوا ما دينك أول شلات جالا ما دينك أول شلات كان okay so kwala dia ka because of people like you getting ba kidi jol ba cham awun ka wakat ba ba la China ba chul ba kala mit big la ber a jane no we acha ga cham awun we nim to kana ka yo ka wi ka ba no ki da mafi
ka waru bagla bikin ya li chagwe ba lu extended beber ke wu junub ka kaga ya wu junub ka yongla ben ko le lina pre la ka jalat la lina pre ka madinga wulat lina pre ka madinga wul yinum ini ke lu criticize ketin kwa yi mo mading fa'lan ku yin yar madinga wul ke mafruض bajama kolwan mi madinga wul ke jito fi bor dinira no korfa tijariya fa'lan taba jamtun inji biet ku jola bani kadama tin la kada lina pre bin ke beber magul madinga jiben le biya yin jamenin dek chwer warin pan jol mading changa ye wor seriously we are cha gubrioj okay e yin kan so an ku balagi mana bay ku balagi ni tamat khawfni wala اللي زيك يخوفني انت ما بتخوفني ولا اللي زيك يخوفني خالص لانه جنوب جا براجه جنوب يبقى ينظفوه من اشكال زيك جنوب يبقى ينظفوه من اشكال زيك كتين اجا حراميه كيدوي كييكا مكان في المجتمع وبيكا بيكا كتجار كبيكا كبيكا رجال اعمال كبيكا بيكا كناس كتين زول ولا عنده اصل ولا عنده فصل ما ده شاكر ران كان ايوه يساكر كليبان كليغال كي رجل اعمال كانوا بلاغين ليين don't ever try baba lo reference تجامين تن about don't you ever try baba lo reference yin wale we junu bi chine mu jabe lo ke yu jabe la tun ko nyaltin en ko dara de ben baga ko masr kwa marat ke jer ka yidina ke kwa jam ka yin ke rir nyin bay seriously yin le baya godo dal mujtama eni yin le baya leader eni yin le baga community bayo ka lo ko jam tin eni yin le ba jam eni wala qudwa inji le baya qudwa eni qudwa mujtama ko le ka deklwel yin aji le baya leader zatu ko le ka deklwel ta rajul harami rajul samsar ko bala tin ko kediye an lina pare ga lu samsarte ko le gala len ka wi ko bunyu jo bani mare ko bunyu je ka ji warap ko bakan baka jam kediye ene wi bila lu samsarte طريقه بس يعني انت في محكمه وجنوب شيلو قرشوا وجيران ودوا بقى بينتاني كاين جابا وي طريقه جديده عشان انه كبيندك being we get into touch with people kuja kai warap bin ka jam ka ke ka wi ba ka die e no nya ke ina bin lu sam certain iya ka kun kan lo ke pancho madinga wulten lakini ali na break seriously ka nyu te ko ina ye every day because jinga mita yigo getting ajin ka mita yigo khalis ka ila ban kule ba lu sam certain in my case hukuma ya jalwe la galian ka wala mahkamai yina kana gamba la mahkamai fi junub Sudan wo junub taka kwal gola mahkama gola ngai fi East Africa akayen en binja ba wala jam kedang kai wara ta mahkama ba gamnan fi junub yin ngi wadak junub daga di mahkama tinangi jinen wala junub daga mahkama gudi ci mahkama ngai fi East Africa lin kon junub wew fa we yi junub kayin ku joba jamma tingu le la le lina pore ka yede hukuma junub tagam benin kan ku balagi no balwela jama ngan kalama samsara kala kaji dan ka yantin tutui ake kiya kene bas haja basit an aslak عشان تعرف بس اني نجي كويس يعني اوكي ولو حاولت كتير كامي ان يوتكن كل يوم كو عيوب كو كتات كيك getting for I think it's better about you belu reference de ko kuntet ke don't you ever try belu reference tani because yin bezat ita rajil fasid ita rajil harami ita rajil walaysa qudwa lil mujtama so yin du tok bengam tani ko leka de ketet ada kai kuni kwan chok mading du tuiten alika la fatislek disciple hinak lakin don't you try baba nyutani ko lelien kade ke lo lina pare lo reference leni ta rajil harami راجل منافق كويس وانت راجل فاسد للمجتمع وفاسد للتجارة وفاسد تكون جنوبي
ita fasit takun junubi ajama jala ban ma jaba jam le jam kan mutama e no chin mo de kan ayo itin fa u belagin don't you ever try aba no reference study if you reference me kan bu nyuten ko kudu ajo dada nen kuliyo so chwal kan ka haj le bente na ambassador garang de ngagol ambassador garang de ngagol ran kudu cha de yine ambassador e samsar e community leader abuna and kudu cha de besop tikida e supporter fasad ijtimai lo rat fi social media lo mi kul madinga wul ana ma bafham role ga kan besop tikida ana fashalta afham role duenin كيران دي المدين يعني أنا فشلت معلش okay. رول دو بالضبط كده كان اللي أنا بفهمه إنه إن رانا community leader أول إيست كمرات إنه لو يمثل كيران community أول بن وجليلا قاليلا fostering unity زاد إنه فشل إنه بلو unite أجلو فشل بلو unite ذاته في بعض الأحيان أنت بتسمسر أوكي بمصالح أول ذاته من أجل مصلحتك أنت برات كتير تنجوين أنا community leader جوكدي first of all ممكن كنين أول west كأول central كأول north كتير كجايين كي أول east ممكن كنين كنا تيم إنه بنيات بدك بندي بأول center بدك بند أول north بدك بند kujaye na wul west bedak ban ku yin kan ke ya wulis ke ye banden ku bad ma ci wa ja ban ki jabala ban be yenin ke yi ban a wul ben fi diaspora ban ke ina wul ben represent ba wul ben ku bara ja jot ba jala jam ke kir ma yadi ke yi ban a wul ben era ja jot ka di mun ke yara na ban ya wulis ku bara ba lo ke yara na a wul community kene a ci dal lu ba wul ba lo convince kuba will east kwa will central kwa will south kwa will ngodie bagdak ban kuba ganyu baban to ba kwani wege ba yana banya will ben ku yin ngila tin biya ka gali hab ke ka lo support kaga social media ke ka ye ka lo support injira lo group duna mayen yin name be shawal rus ku ja shawal janjara ku shawal ngodie ya ne berta ba min madinga ultin ga ilai name ina le name ka rabiya ga chuktiang getting بدل ما بيلو فوكس في حاجات مهم كي يجلو فوكس في حاجات ديل كجوليل كا كا سوشيال ميديا كي بقى بلو سبورت ككثير رانشول كدن ويل رانشول جول غا اتنوا كيلو كلامه صح كده كلامه صح سو كيانا نجاي because yin kwa buna chogadil ka kolwan ento mit madinga wulen to ke fa biai akin kanisa du enin akatinga de warka gatke kwakin salawat jagatinga chakaloy kanisa du ku yin zatu akara do la wikir mayadit bajam ke yen ajanu no yan batie engu kene midawulu targa de burier bigafo midawula chaka to yetan midawula chaka chutar baitan midawula chaka nokten midawula la toga ke chwarten midawula kwa ndab chokten mana wula te vidaba serieten whatever they are in the world yira kan balwela gana wi barom ke kir mayadit ajam bala jam ke yere ke kit kini yiben lakin alo maslah dutin ke jara lo enin ke yi sponsor mi duma dinga ul ke de social media ku jol wela ga kayen ga wi bala rom ke kir mayadit ba war ga dunu ko wana ba gore ci gobriya ko yin donken yin chamran jol bol mil all these years ka bol mil ka kay ke ban aja bole mit yola wigi man kay chor numtin kay chor numtin fasade lo rat gna bani ndai abal ay kala bay pan jola wul ke ga bel bukala bay bigo comedy fa de gi fasade ijtimai ay ba lo kay dai abal ay kay lim makatibi abal aja karaj abal ay ka wiya kanisa duyi jenim yom dok achinga jakang weltin when you love benin supporting fasad ijtimai lo rat for social media in ki meeting agara kang lo kutok fi kanisa dun ba mi duma de ngawul baka chol bin baka jam baka wede bin ajan bi ko lo ke for social media ka kai lad mun gar sabab
kwa jam karai kai ku ja ka chi mon jang ke ping ku ja ka chi mon jang ka kwe bu ke ga te openly ka ga e mi da ul ka lwel all these years kwa ka kan chol kol tok mi ma de ga ul ara tin ka ka communities lat min alfero 18 ya gul ma wini ki ku yinga di gwen yom to kin meeting ja kan chol ka kai ke tin you never call a meeting ku jola bada matin ku lwel ga li ne ka wo wi barom kir ma ya dit ashara wuri jiro target online a will menaka yen ka chutar be everywhere ngu kinel wela wula you target ja yo ka de maslaha do because ni yin you been trying to meet kirma yadu ko baba yati yogin ka jola lwel gal you want to take this as an opportunity because we ki you use each other problems as your own benefit bia yen remwe ko ban kirma yadid ka jola dum jol wel ga na wi be jabala rom kirma yadi because wula you targeted itadi enin na man joka lina pare enjoy lad wada bol mil ku jen ka ranjola gel ma char lad ku lad wo go ben bo ked itadi yana kong lad men joka wala da bo ga ked chiri nothing in die you don't do anything ko lo jo to ba ngam men ke jo ira jot ku le ga le na ku ba rom ka kir ma yadit ku yo wel ga ku yo wel ga meeting gen yani kena luwe ke yen kwe kena pia wo pot ka wi bala we le ka chi wora gu mon jang no ben ga da ken a chi wora gu mon jang ben a chi wo be how pure we gi tin pia li du na ye ping la kina kini ting la kini mana chu ga ping go chu ting ayi mon jang ye ryo wore no yen wada tok le a chi mon jang me ryo we ke ni mor because we kai ku wel tin ngi yo wel chu ga deal ko le ba ka to wa ko wel ke la ka ja wi bi la rom le ka ja wi bi la rom bany warap ba gala rom bany warap kadi men kai wa be ke bol mil mit kun men bi ke be bi bol mil a jol ke bany em bi ka bol mil ko la ka jon ko e gemen lekin ga chene de ene loin ke ko yetan bi wala te jiran ci ki galat alena yan le ka wa be ka jam kaya lew en lad ku jen ka pani chol kedang pani chol kedang ton lad jibin jadi shuai den dala da ke warab ben lad jibin itadi iki dai to joy la warab men ngabla nyu kai jam ken bi da kalena yan wala bi da kai kok jam ken alena yan bi din wala bi liudin kai di tuan bi tin wala bi liudin men jo ka yedun gu chen ka le na yang lat wa cha le to ngam pat ku le we gele le ke ran chol bolmil ele nga che le ke ban go ya jang ben lat bege wala bolmil ka nyae men ke jo lo ga problem yili na pare yetan bolmil nyae nen bolmil la nyae 13 shahr 11 lina pare gyo to ngam nen lina pare ngam to yom dala to 20 shahr 11 ashara yom bad ma jika bolmil ci ñaay ku men la ka gëna bani tadi men ci ne pan ci pol pan jol wa rap jang bana ci la day bana bi to ñaale lo ci jam wa bu mi lu da bu ka ti do kubrinum itadi men ti da kay kubrinum where were you where were you men wala we ti ke kubrinum ci da kayena wu ba ja ti yin kay wa rap ga wel ka ge men bi wa be gu jen ka jol kir ma yadi lat ke ku jen ka nyana kir ma yadi lat ke ku jen ka tinga kir ma yadi chut ka tar bay na ting kir ma yadi ku jen ka ting kir ma yadi jat ka baye we ka bagal wel ka we jot kir ma yadi ting kir ma yadi wa jure kir ma yadi diar kun nyir kun ma dinga wul ke ga wele na ka ga je ran chola yana wasil ka ka jure kir ma yadi ayi men yo ka yen ga cheti ake ka datin video ken aratin melawa tu mujina kir mayadi lat ke jo isai mundi ku yinga de ya ke de bi kir mayadi bi lat ma khalo fi haja wa chi ka bol mil che nyoj ku gable kir bol mil nyoj ake ala tu ngule ke bol mil ke ne banya bi ya tell you of social media bi galo ke ele bol mil is going to be a president whether you guys want it or not ma rindi de madinga wilted the clubhouse abi galo bol mil is going to be the president whether you guys want it or not
wo de di kwela lo la jama ka jere de kai ko gara tin yira wani ga ke ti ara tin zaman kwa ki ka le ka wuji ben yo kene bol mile ne ben ka wuji ben kwela ga ted kene bibi wo be ba gum be ba ben ben be ra wa ki bi ba gidi jol mon jang ba lat ba ge ki ran jang pol e yeli na pare ke mun jo wa tin mu jeng ka nyana ki ma ya di lat ga ba ga ju ko be ko tin ke do mun wa ga le wala jam ka wa rap ki ma ya di bu tin jam ke ni we beli utin kir ma ya di bete jam ke ni wala beli utin kir ma ya di ran ju nyande lat ku ju ko be ba ju ko be ai bia tin ke dong ku jen ka mit ka tak ka pin ku jen ka yen za tu be ke be ku jen ka ting de be ke be ga gui za tu video ra tin ne na yan wazil za tu be ke be ga gui ku jen ka nyande ju ko be ke tin ke dong ye ko ku kir ma ya di za tu lat ke so jam ken gula ga loy kai ke bi tin wala bi liu tin kir ma ya di bi tin wala bi liu tin ke ra di wara rajo la le da ya brizin wala bi liutin kai ko wara ko de din apu ko te din bi te din ku jela ko tin ku jen ka pol nang lat ga bagroj abara ne nin bagala yu ku la ko be ku le ke yin bag lat da jing cha pol tin ka di wara bo ga bag ya bala yam weg ku la ko tin ku jen ban jol tui lat ke yu ben jiran cha pol tin tui kula ka tun za tu kat ke ba tui bucket za tu tui za de bucket a chi ke chang pol pa jo waram ke da ba fi ngab ja bala jam ko we ke chu di le sam sara jam worut wala jam ke yit sam sara jam worut wala jam ke yit ngab ja jam ko we kir ma ya di bidin jam ke ni kusin goldi engi amore jam gu chemen akibiet ku we ki mun we jaba jalwe bela Lagos State ala gal Kenya Lagos State en jibol mil chop kay jol lat belat bu kay nin kalat ku ben kay pay ci kan ga kalat ku ben kay la ben kay Canada pay ga kalat la ga en jibol mil chop wala ka beri matin ka kay ko la ben bay yani ki mun ka kun video kuna ga lu save jar kay Lagos State ta bana je kay ya ay ga den lo ga ko they don't have time ka video kun mena yana ka lu download da share no shunu ala tong le ro godet ka kay Lagos State abi kin zaman bi ga ja ka ba ga ba ka thoy ku den jo ga tin ki because we you guys are so good ba lat ko ni mbab ka chang loy ay ku dun kenya ku mu chok ku ja ka cha lu ra cha mu chok kati we be la matin organ ku ken god ke ken tar ke ka junubin e wachi ka bol mil ke lu criticize ene ka tar ke ko no ter singol dia gu chemen ko ne ke bi alat panjol cho wil ka ken matin men we be la ku ban man ting de Lagos de ban ka mat ban ka lat ku mo ro lu yene ban ka baitin ku ngadi ban ka baitin ban ku rut len ka kun kina ya ka rut ban ku rut men kati ko the same thing ko luan jang man wa jika bol mil je lu criticize jang man ko we ki mun we ben pin tem ko we ben a chura ban ka lu criticize yana ya kan yar ba we ka lu criticize a lu we criticize ko we let ka we yi ka maka bai ko we ki chol meeting ko we lu manasa ba shan lu yen ba ka jam we ka ku we we yin di ko we ki mun we ben tim pin ya ban ka tem ko min nyana gara ya jo let wa gen wala yen nyana yurul ba pin bak wala wachi ti jam gen yiri ni twan bitatin moderators chibitatin yi ga ke bia mediators se jam gen yi rin twan bita jam gen nan ina le we ka medinga wutu kuj we welten tu kuj we welten ran assessment ache lu rat you need to assess yourself but damage chaloy ba kan lu assess ko ba pinja tem ko kati kan chak loy assessment ya kan loy bra lu assess to see your own damage before you go and say gal yin kala kai ko la ka loy jam gin man ku jagal ka loy ke ba ja benenen ke ga kun ma tuang ken ka 50s
50 video part 50 baka ja bai baka ta wonyin mele kwa nga bole mele pak ku jen ka dia den ji woken baka ja bai ku ja ka ta wonyin ka balwel di abuse en chang lui ok abuse ni lui para tui ku lui bai ko baka ja bai men ne jam kan ja le wa den ka loy bu ja la ten freedom hall book presentation bu ja loy bakting ka wa jam we video ke chira jo single di ke ka lu nya kir ma ya dit baka ja kan lu rut pal gi li na pare ka chili na pare ka lu el pal ke ko ka chi single di ke ka lu el rat tong de ka ka lu el ko ja ka chi mit ma dinga wul ko teken ka chi ka lu el baka ja lu ba ka ping rut we wa pe ko wa chu gub ri ko jat ko rut ko jal ke we go rut we ri gub ko jat ko rut ko jal ke lakini wa chu we gub ri kajika lega yana wasil tingni jola buni ko lwan babe ko video ken belu ba ping ba yana wasil be ping ko piang ke hole yiten ka we moy te tin wo bro jot ko jalke wo bro jot ko jalke ka jagal wel we tong dun ka jagal wel ta ben jam ka jugal wel lakin we ka jagal wel hukuma gub ka bagal wel ko lwan len o babe hukuma kedin ko bakat ko yero ci benta hukuma kene ko hukuma kena pal ko blo wi de le wultin hukuma kilo wi ko zado o bajal ko yen ngadi ni do bla yendi hukuma ki la tuen ko dong tar ka wali udin ana wa cha ya yogun dong hetiak we look at isolated right now we che tar guda to lunu apet. Now you guys are the stage or Louis isolated. Wajaka Louis isolated man and your way page. Masala kuna riak. Kawi bagaru jacho. It's too late. Leno ranjol ki mayadi chera numbat. Achera numbat. Lena kira mayadi jo kir tar mugweng. Kuchagyo. Miada mugweng agaga bill. Bagara yuk no gurana chino weng. Awe got the same people who could have a ben begule kaya rab legin ken no denka sakit. Ko ju gorno me na gatajer. Tene monjang ju gorno monjang de lad the wing a kakam bigam but dinga to na pingden. Kaye no mu weng abu jan yu weng tene luitin. Kir ma yari de kada no mu weng ko no ji tadi luel ranjol ma kama gore leke no ji tadi. Le kay warab katak chimno ko ju gorno. Kakini wengen chole na gornum kaye na bi wen abu ja nyud weg num ji tadi num wen abu ja nyud weg tene luite ka weg men wo ka ja lu isolated bugo tong atar ka wo liutin ku tong aki koj tong aki koj Junub is moving forward without you Junub is moving forward without you. Kwena biwe Junub zatu, ena biwe chwari Junub apa katege je weg. So kaya we bala we. Kena lo we ka jam nun. Kena lo we ka jam nun yana ka dedich. Exactly. Kena lo ke yen. But whatever lo ke yen, we bala we la we chetar good. Kadanga tolun wapai. Nyanama alekala please go and focus on your essay. Essay do the lo itin kene lane but lo focus then. Dugla banet ne je tok tiang lep kene je ku yi. So go we alekala. We nyai kele we matin kele hukuma ajala ka duwe ka isolated. Hukuma ajala ka duwe ka isolated. We je tar buda to lunu apai because ka chagate the social media then aje ka kong ding aje ka kong la. Achi denga chi kalak aja luele we gil mascara di wa kajal aja luele we chila tong ka tong kala doing without you aja luele ngudindi ka Junub kan is moving forward without you we janyin ba ngong matin madinga jillat kuma kuna we mun wero lad wa pe de kana ka parut ake Junub chu lad de mushkila ake lina pare ku ja kwa wul na we ka larut our being wig, I let we come windy. The lad go away, come windy.
yan me la da we ka kru chok man awon mara bagya nyuj fi juba chakang nyuj siasin kun gira ka daga choka kul ko ko kwa cha ke yo aka da we kwa tiana we mun joli na pare chen jam chen yo wek la ba ho la yiri chakang rer cha room kang ka danga cha hotel kang yiri ba rom tin awon mara bagya rom ala krom mun ke kana social media lon chi wala lina pare gna ko wel twen kan we chok na ni amarasin ka we chok kana da de kana kol wan bak la jad du le wa jad le ba jam development yan kan we chok che yan mun chol yan ma dinga wul ba be kol wan ku le ruai ka jwak ele se ruai ka jwak ti di ta cha le we la jwak ruai ka we ko cha ga ping wa le ya jama ka ya ja da ban yin ma dinga wul aje ma gul chen chi wak jam ko wan chi wak movement jo ka le we tia ke bu ka jwak wa ka le tin ko wan ko nyai lat ke bag lat la ga chi to ka la ga ke chết ba khana ko ngu chi ja wo che yan thong ke ne chi ti ga ban be ko wan ko le ne we nyir ma ding ka wi ka ba ga ko ba chu ka dorur le na ma ti na man ay ran we la anje la kwa nyen ma ding a wi were ke lwel ke jen kan ko wan chana lwel go jama we nyir ma dinga wila wi ke bag che kwat nya ba ne tiag luñ achan bi tiag luñ you have to have the attitude, you have to have behaviors we men ke chi wa ka tiag barakhis ene ke chi we ene chi ka value du nan chi ngi te ka kana ban dia wan te la ka wi 1% bu ka cha hi ke wa nyir ma dinga wila nim dong we te ne wa tiag value men good people will have worked hard bu wa ben yala mat getting bade na wal ha ku bang ni ki ko na ki chalwel ko wan nen ki cha ba ting mun ko wi ba ga ba jam e cha na cha ba lo ka lina pare gan chelwel ka wi ba we baro lo ka we gilo ben yala yen ko ya le ka we wo cha chuk getting ayin yan tin mun cho we ba la ja ka lat kan bade na wal ha je kin cho nyan ma dinga wule ye kwan ka che tia ka che wadi a che wadi no kwen ne sa hele wadi no ma dinga wule cha da bebe ba nyana ba ding ba jot ka ya thar bia sirir ka la ka jot ya ne ba nyana ma ding ba jot ku ping li nyana ma ding jo jot pa na wule che jaltin ene pa ne kai ben kai ka rub bia sirir ben ka jot ka bai ku le ka culture kati a wule monjang le you go no jot is not the best way because sirir I thought go nyana ma ding che ba jot le no jot ka nya jot din a je ja jot ka ya bu ja ba nyu ku ja ruwa ja kwen gama din go la ka ju kwen ruwa ka wu yunu biya sirri ke ka la jot bai keti si ene ki ji ka nya na ma din ki na ba jot ke ne ke kwa nya ka ken a cha ku te de ko wa nan tik bin ka ja keti ka ye na wu la ting eno ye sirri dai to go nya na ma din ni re ro ga ye na la cha ro pin la ka jot ku du to ku ja le a ti ji ne ka le ka la kwan ka kwa nya che kwen kede kwen na ga jot a chan ku bulin bu to ga ya pa ni nya ku le ya ni nya ka ta ka ya lakini ay nya ne yu ka cha su ga to ko nya ne yu ka cha bai ko to ka ku du ko kwan ku re a ban ku pyo da ya wa de ka nya ngatin yati ele ko wan le we ga jol ti ga muhim e wa ben ja ba kala pa di den che yi lakin ela sam ba ba tari ka magul yati asa mene warur kuna wa te dar mo ma ding la ba yu ka te tik tar ko te ngi ti ya ga luñ ka ci kong te tar khalis yati ci man ñane ko lu wan ja ga te gop yati ene ki ta lu elen ki ja pi ga man ka ya ga le ka ja ka lok chok pin ka ja ba jam man ku le la en roy jot nyal pon jol ma di yati e value ene ki ka wa chok e yan tung ke men en jol gi di jol sia sin ma ding ku ja ngu di nit ka la nyu ko le acha buka ya jam ele ka de jol ngodi le ka de jol fostering unity le ka la loy ke li na pare le ka de ga le chi li na pare ka walat ka la ka chuk ko la yi na duang le ban ku ke nyen be le ka chi li na pare ta ka ma dinga walat ke ka ta la we ka wi ba ka ja chuk ma ti cha le we ding rakhis e ka nya kwa ye pat ene ka chi nyir ba dinga wi chi ngi chen value we jwak roi chen ki chak cha chen ka ke jam yi man wa ba le we le ku ju will is a problem getting ku ja wa de ka chol get ke le wo we are united
ku unity che ting eriki che ja ba lwel me ka ya ram for unity ajale le we ge nan den chi we hol kan giri fi juba ba rom tin ko to ba ni jam eriki hol ji giri me ka ya ro ajale le we diar kun ko gare le mu chi ting tong ja ting ja kan kwa bia leader aliu ki li le wo chola wuli yen ngo ga diar wo ka ja la kwa ke na bi ke ya na daga la bezima che mafru bagalu timsal che mafru bagalu timsal we mafru bagaman che mafru bagalu timsal kayen ko bala we la jamu no ko lwan ken a chuo pyo le japai kana ko lwan loy ye jam chuo pyo le ten lo we gen ga de ko bi chok pin pan chol mading ka chin ga chok pin at all jam ko lwan loy fi century kadang hotel okay e jam ra japai e jam chuo pyo le e jam kai ka te weg a chuo dol jam ko lwan ye fostering unity in the digital age e jam chuo pyo le bai because ka ka te da cha ka nyang we ka tin kwe ka ko ke la ka te ka yen ka dien wi bala we la lina parek e mo fru balu timsal lene ting chuo lu hararu e ting chuo pol ba ka jwe ka cha ka tin ba ka tin e ting chimaraya ta wenyin baru ting. Alright, lina parek matin ena la ka TikTok ban ka jam ka rai kun wana ka te ka hot kalwel ke jamala biar ka ka balat baden ko dumo to pin la ka twen chi man ko lwan ma ko ya tinga ya ka dum to pin ketin so lina parek ka chok ketin ka rai wan ke rai monjang e ka jam fi TikTok ka ko ketin wo jabela men abaga lu mana sabat fi juba ko ben ka mashakil kun ba ka jam chi man ka bail ko aya yogo no kane bene ka pat etin ko ka chili na pare ka che ka chen wo challenge okay we diar ma dinga wil matin ka kun wala ga lo we chol ben be Facebook e baro ladwa page en ki mana tin man rub ku ja gum ku ja yen ku je welon ken ala ka lu reduce ma okay lina pare ka matin a je ban kun a che ka lo challenge to the point en ka ne chi meeting chera lo ba nyu ba ka kun ka wi ba ka jami and unfortunately you guys not use it wisely wajira la ko ka wonte muhim ke le ko lu focus tin even though ranchol Hussein Abdul Bagi ku jara ranchol ding wala ci jam ko ci wotem ino baga ba lu focus lakin wakila lu focus getting lakin ace mushkila this is the beginning getting wajala wonu saqaf jam rana ko wan kadang kwani ko jam getting kaga ter ke ka che wel so we jala wo lu practice tene ka jemte we jala wo lu practice tene ka nazam lo iten we jala wo lu practice tene community ka ka lo iten we jala wo ba there is no problem yatin leno rana won rer ke fakki ko mushaddad yatin ka juna pa dila ya dal so there's no problem we jala wo pyo akache yi e wa bi wala nyujire da lina pare gana che yi ke yi e wa bi wa kana lu reference ene ke che yi kicheye e wadu ga na lwele ye lina pare gane sabab okay sabab awe ga sabab ko wi ga ma shakil kun chokpin ka chokpin wa pet yati chok ka pin wa pet ne kidi wi balawe ka ken dar wi balawe ga ka man eno tin to lina pare ka chaglo yati elene yana jeting alat a chana rem go alat ayan to chimne lotion alat a chana rem go ti jowe ga lat lelu ni har ka ngudi ala ban ku jam okay so ka we tak woni ko bag loy lakin ana baba bele we la yiran chol ne ka danga yinduang ita harami uzol fasid okay uzol samsari uzol tamandak modo kating duga belu reference tani ku jawe ku ka ran chol ambassador garang deng agur aya yogunu ka community a jika lu samsartin ka community a jin ka samsara a jika ga loitin so yin gidara da wi baya abun wala wi baya siyasi wala wi baya rajul amal wala wi baya community samsar kada tirat role kwa ji ko jwe katin kwa ci ke ga to hay bi tarika sah kada ita god ma nafsa kida ku tin wi ba lo bi sabt a wi baya elder or wi baya community leader ke nyuj padinga wulben ku jol kullu section e ban ke bande
Kujora ba kwanyenin kayina banya wiliben representing a will for Juba. Okay? It is the only way you can get away with it. Kubaja la bala jamri na madinga will. Okay? Then week back there ya bardu, I think achi junub chi jang matin wada adaka we got some in dichok. Actual emofrub yang matin ka bany madinga will moayanin. Okay? Some of bany madinga will ka chuka pengrot ake got some in dichok. Getting actual kwede real chogadin, she should do her job. Okay? The degenum real chogadin, she should do her job. Because from the event, Simon D was being praised and it was being supported, okay, by elites. By elites. Alright? I do the self for Bardu, I am a fruit now to know eno self kadang Simon D engate chok. Getting our politician, wache okegabin lakin siyasin maayanin chukaping roti chika jamten akegate Simon D chok. Okay, so from now on, the action at teaching. Okay, the action teaching, these people should be held accountable first. Kuba Simon D bajalo yochen. Getting lenu fasad kena chui belui accepted at all. Alright. Also kaman jamden ay wada jidden. Ranchola Yinduang himself achilwel kulelian Simon D ay lui support kichilwel. Okay. Kwa Yinduang arafi Juba. Kwa Yinduang angurungot fi ghurfa tijaria. Kwa Yinduang angut is living his life and things are going. Okay? Why should you let that pass? Why should you let that pass? Actually, in the day or night, the degerial tegayin and durge can you the cake. Getting the degerial tegayin chogadil, and the jol durke kulium can you the cake because it seems to be mankene kaika kakate chokakakan. Okay? So, could we run a jeran jammer and a choke near which? Ukaike kaka techo, what you batten, Kwangurkani Manasip Hokumia, Kwangurkalui, Hayato Mashi. So, yin and win on a ram run mate. My ran day choke and counting. Okay, so if you have powers, Fallon, why are you sitting there? Emuloi. Okay, Emuloi. Power, if you have it, I ain't not fully. Okay, Fasad chicken, it should not be allowed. I remove any the ban coin again. Okay, any the ban coin again. Oh, by la wegala, Piali Dun, aji Junu which jating even. I de go about local wake. Kujauka ele wala lina for a madinga will lad, Iowa madinga will lad, Akulwi Banguloi. To you, we go a lad, then move a kind lad. To you, we were going to go take and which you can take. Okay? To we were again, go take and which you can take. Kawaja kalat, Akulwi. And what a kawake about Loy. Why the get a kawake and and I wake? Okay? Lenny in the Nigerat, Inka Yario, Queen of Guadiao, Echo Wika good old Hager. Eh? Tingijine, Interzol Hawafu Jaban. Emukin Kaika Jol, Tingijine. While lad again will cut Kayan. Tinning you again, no liam near Jack will live. I can't look at you again. Kawakan with a lad. Wake a lad obes. Getting. Where Jagan image counting Koltok. Junub rare a bit, zaman the good look at die wake. Junub a bit, zaman the good look, one young but a bit. Jewy belawe, Karaikulagaloi. And finally, I had the audacity Bamaraya, but you way Baroting with Baroting. Aklweli.